receive Jesus as my Lord and Savior. Apatena my Lord. Apatena today. And I took all the pain. I took all the pain. And I went. You've done great. God bless you for everything. Praise Him for this Sunday. Let's read the Word of God. Romans chapter 12. Verse 1 and 2. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bibiri ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya ntagatifu itandukanye n'iki? Another translation. Ijambo ry'Imana iravuga ngo bavandimwe kubera ko Imana yabahaye imbabazi y'icyo ijambo iryo ari ryo mufata ikindi cyanditse ubutare kubera ko Imana yabahaye imbabazi bavandimwe kubera ko Imana yabahaye imbabazi ndabihanangiriza ngo mwitange ndabihanangiriza ngo mwitange
maze mu bitambo bizima byeguye Imana byishimisha uko niko kwikorera kubakwiriye ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe ahubwo mureke Imana ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu ahubwo mureke Imana ivugurure intekerezo zanyu mube muhindutse rwose nibwo muzashobora kuramya neza Imana ishaka kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishe kandi bitunganye rwose. Amen. Niho muzohitamo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that may prove that which is good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Verse 8:1, some book of Romans. nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu bazacirwaho kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye uburata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. turangirize mu gice cya gatandatu umurongo wa 13. 6:13, some book of Romans. kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. This is the word of God. Shaka kuganira namwe ijambo rimwe muri aya magambo yose. I want to talk with you just one word in all of those words. Rivuga ubuhamya bw'umukristo. That says about the testimony of a Christian. Ngiye kuvuga ubuhamya bw'umukristo. I want to tell you about the testimony of a believer. Ubuhamya bw'umukristo wa Kristo. The testimony of the believer of Christ. What is it? Hari abantu benshi batagira ubuhamya. So many people don't have testimonies. N'umuntu udafite ubuhamya, If you see yourself don't have a testimony, usomenye ko nta guhinduka kwigeze kubaho. know that there is no change. Iyo hari ubuhamya, When there is testimony, haba hariho guhinduka kw'amateka. there is a change of history. Iyo umuntu afite ubuhamya, When a person has a testimony, biba bivuga ngo habayeho guhinduka. it means a certain change happened. Iyo umuntu adafite ubuhamya, When a person doesn't have a testimony, biba therefore, bivuga ngo uko yamye niko akiri. it means the way he has been, he's still. Ntiyigeze ahinduka. He never changed. Ntacyo yiyongereyemo, Nothing was added nta n'icyo yakungukiwe. and nothing was reducted. Sema amen. Amen. Sema amen. Praise the Lord. Sema amen. Amen. Ubuhamya. The testimony. Ubuhamya ni ingenzi. The testimony is very vital. Biba bigaragaza imikorere. It shows the action or work. Iyo hatabaye ubuhamya, When there is no testimony, bivuge ngo nta bitekerezo byigeze bihaba. it means there was no thought there Bivuge ko nta n'akazi kigeze and kaba. there was no action existed. Ubuhamya buza nyuma y'ibitekerezo. The testimony comes after a mind or thought, Ubuhamya buza nyuma y'igikorwa cyakozwe. and testimony is after the action which is done. Hanyuma noneho abaza ngo si iki n'iki kibazo. And then when they ask what has just happened, Hakaboneka ubuhamya uburyo cyabaye. and then the testimony comes then after. Habayeho ibitekerezo, Then came a thought, hamaze kubaho ibitekerezo, and after the thought, habaho kubishyira mu bikorwa, it was put to action, haboneka noneho ibifatika. and then things, substantial things were alive. Bigaragaza noneho impinduka ziba zabaye. That is evident that something changed. Ubuhamya bw'umukirisitu Therefore, the testimony of a Christian
ijambo ryayo. God lived in His Word. Imana iba mu masezerano God lives in His promises. iyo utaye isezerano When you break the covenant with God, it means you've lost God. Imana iziri kugeraho Because God knows what comes to us icyo mwasezerano and what you covenanted together. inzira y'Imana kukugeraho And for the will of God to come to you, icyo yavuganye nawe it's what He spoke about you. inzira y'Imana The kukugeraho will of God to come to you, amabwiriza yamuhaye it is the word that He gave to iyo you. yangurira kukugeraho That's the word to come to you. iyo yatakaje When you lose it, uba ufunze Imana you're blocking God of your way. uba ukindiranye Imana You're blocking God. uzosubira kugera iwawe It's hard for Him to get to you. uzosubira kukugeraho It's really hard to get to you. ahaye icyo And gishobora after that time, then, adamu na eva Adam and Eve, batakaza ijambo ry'umwami they lost the word of God. batakaza itegeko They ry'Imana lost the command of God. Imana ije And when God came, irababura He missed them. baraburana They were not there. ntibumvikana They didn't get along. ntibahura They didn't meet. ibyo nabo bayumvishije That's when they heard God barahunga and they ran away. kubera iki bahunga Why did they run away? bishe itegeko Because they broke the bishe covenant. indagano They broke the promise. bishe They isezerano broke the promise. baraba bahunga And they ran away. maze birinda Imana And after running from God, batandukana n'Imana they separated with God. icyo kiba kibaye ikindi gice cy'amategeko That became a breaking of laws. amateka ya mbere yahoranye n'Imana The law, amateka ya mbere ya Adamu na Eva yahoranye the n'Imana history of Adam and Eve, they were together with God. amateka ya kabiri yatakaje Imana And the second one, they lost God. Adamu agendera mu meza Adam just walked nibwo away. Imana yamwirukanye mu So meza God chased him out of Eden or ava before muri God. Imana iyo utakaje isezerano Imana izi gukura mu byaha When you miss the promise, God removes you ava out. muri Edeni And he was kicked out of heaven. bari bamwirukana God chased him out. Adamu arate And Adam went. Adamu ni wowe Adam is you. Adamu ni wowe Adam is you. tumaze kuba Adamu When we were of Adam, tuvuka tugomeye Imana we were born alienated to God. tuvuka na kamere yacu We were born with the flesh itumvira amategeko that does not hear the commands or the word of God. itumva ijambo That ry'Imana does not hear the word of God. itabana n'Imana We cannot live with God. turataka And we were lost. tubaho And we lived like tubaho God. tutagira Imana We lived without God. tuba mu gahinda We lived in agony. tuba mu mwijima We lived in darkness. wicura muri Darkness, shadow of tuba mu darkness. mwanda uteye isoni And we lived in dirty. nibyo ibibiri itubwira That's what the Bible said. wibukiriyeho And when he passed to us, wibukiriye when he passed through into us, bibone tuba twigaragura mu ivatanyirizo so we were rolling in the seas. tuba twigaragura mu We ivatanyirizo were rolling in the dirtiness of mu myanda iteye isoni dushaka gukira very great dirtiness. bitugirira And imbabazi he was merciful. iducaho And he passed by. hanyuma baho mwana Said, leave, O son of man. haleluya Amen. baho mwana Leave, O son of man. mwana w'umutaka Leave, and the person leave. ari n'amateka agira That's the second, the third history. ubwo ni umuhamya That's a testimony. ubwo ni umuhamya That's a testimony. ubwo ni umuhamya You hear the testimony? ubwo ntakiri umuhamya Are you receiving the testimony? atari umuhamya none ni umuvuha Receive this testimony. amaze kuducaturiye ngo baho mwana And w'umutaka when he passed by and said, leave, O son of man, umwana w'umutaka and the person leave. igihe yatubwiye ngo baho mwana w'umuntu When he said leave, when did he say that? ni muri yohana igice cya mbere umurongo wa cumi na igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu It's in John 3:16. bibiri iravuga ngo The Bible said, nko kuko imana yakuze abari mu isi cyane for God so loved the people in the world, tugitanga umwana wayo and he gave his only begotten Son, kugira ngo umwizere wese atarimo whoever believes in him should not perish, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho have eternal life. haleluya haleluya Amen. imana itekereza iri mu ijuru God thought from heaven, umwana w'umuntu uri mu mwanda ukabije the person who was in the filthy, urimo wigaragura bw'ibara in the filthiness of sin, utanga umwana wayo gave out his Son
kizobamo. I'll show you how the book will live here. How that comes. Mwagarikiriza indazoza zana igitabo cye. Nashaka nisiga cyangwa nisigare. Azoza atora igitabo. We'll be having a book here that will stay here forever. I mean, just gonna remain here. Amakanisa yose itoro rya Kristo muzayasangaho niko zamameze. That's how we describe. Yesu yanyeretse. That's the picture Jesus showed me. All churches in cross of the cross of Cyo gituma muzabona hano around the world. cyagitabo kire cyo mwigane. Yigiri. That book stays here. Kireke. Reka ukikiri ubakiko. Kisubakiko kuko ari Imana yatubwiye. Baramura umuzingo w'igitabo. And he opened the scroll. Afata umuzingo w'igitabo. And he took the scroll. Yesu ageze asaba imbabazi. When Jesus came with mercy, Ko turavuga ubuhamya. we're talking about testimonies here of Kristo wa muri Kristo Yesu. a Christian in Christ. Ngo arambura umuzingo w'igitabo. And he opened the scroll. Asoma Yesaya. And he read Isaiah Igice cya 66. 61. Yesu nicyo yasomye umunsi wa mbere. That was the best scripture Jesus ever read. Ahubwo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. And the Spirit of God is over me. Ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo yize abakene ubutumwa bwiza. For he has anointed me to preach the gospel to the poor. Yatumye kuvura abafite imvune mu mitima. He sent me to heal the brokenhearted. Ngo no kumenyesha imbohe ko zibohowe. And to tell the captives that they are free. No gukingurira abari mu nzu y'imbohe. And to open those who are captive. Kandi ngo yatumye kumenyesha And he told me to tell abantu umwaka w'imbabazi. the year of acceptance of mercy. Ahubwo ngo kandi yatumye kumenyesha And he sent me to proclaim umwaka w'imbabazi the year of mercy or acceptance z'Uwiteka. of God. Imbabazi Imana yatugiriye The mercy that Jesus got for us kiba muri Edeni tutakigirana umusana. when we were no longer living in Eden. Atuma Yesu bariya bagiye kureta ibaza amakuru. And he sent Jesus, Tubazi abandi. not who got along the Tubazi icyo bafitiye. They don't know what they got. Abwira Yesu. And he told Jesus, Reka ujye kubamenyeshereza. go and proclaim it to them Kuri hano umwaka that w'imbabazi. this is the year of mercy. Iki gihe ni igihe cy'imbabazi. This is the time of mercy. Kugira ngo bakire imbabazi It's z'Imana. for them to receive the mercies of God. Sema amina. Hallelujah. Sema amina. Amen. Ikintu cya mbere ku buhamya bw'umukirisitu. The first thing about the testimony of a Ntabwo Christian, bandi ku buhamya bw'umukirisitu. number one on the testimony of a Christian, Ni ukuvuga ngo narababariye. is to say, I was forgiven. I am forgiven. Nugenda aririmba. It's when you walk singing, Narababariye. I am forgiven. Narababariwe. I am forgiven. Narababariwe. 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 Nicyo bituma nzagushima, nzasaba ibikomeye wakoze muri iriya mibabaro yawe, ntakingiye ku rukundo rwe. Haleluya! Haleluya! Sema amen! Haleluya! Nuririmba iyo ndirimbo mu mutima atayitereye. It's about the person who sings this song in the heart. Bari yo gutera mu ikanisa. Not singing here, Si yo guterera mu not ikanisa. singing in the church. Isi ndirimbo yo guterera mu This is ikanisa. how the church
slept there. Ndahiri. And I spent the day there. Ari kuwa It gatanu. was on Friday. Cyari kuwa gatandatu. The next morning was a Saturday. I spent the Saturday day there. Ndahara. And I slept there. Noneho ngabe mu gitondo cyiza. Now when it was morning Sunday, Ndahira amakuru aho iwacu. they told people home, Ndasigaye yafashwe they gaya. said, this guy was told by the Spirit he's still there. Yafashwe ariri. He is there. Mu gitondo kare. In the morning Sunday, Isokuru yanzaniye ikibuno cyanjye. my grandfather brought me a trouser. Agapira k'ikire. I was having a yellow t-shirt Kakagira ikibuno and he had its own trouser. Iyo yari ihuze gusenga. That was a clothes for me to go to pray. Mu gitondo He kare. brought it in the morning Nakanga. and I wore it. Ndasenga mu And I prayed on Sunday. Tiji. Sunday morning. It was glorious. And in the evening, I went home. Naratangaye. I was surprised when Jesus can enter your life. Nageze mwacu. I entered our home Umuntu wese akazatinya kuvuga. and everybody was afraid to talk. Umuntu wese akazatinya kuvuga. Everybody would be afraid of talking. Umuntu yagiye ngo avuge ntabwo mbona ko aravuga ngo ari kundamugaye. If a person would talk, they would think I'm an Yagiye antichrist. kwite kugaya abantu bose batarinjira muri And I had to despise everybody that didn't believe in Jesus. bose batamateze. And all of them could keep quiet. Maze nizunguka I weramya. was filled with the Spirit of God. Obucece muri sasi. And the next day I went, Nibwo nabwira abantu amakuru ya Kristo. that's when I told my brothers about this. Abakuru banjye bose icyo I birashyira. told the people of my generation. Nabanga abantu bose. And I took them down. Uyu yari akiri mutoya. This one was still young. Uyu yari akiri He mutoya. was still young. He was young. Iwe tiyagiye. He didn't go, he was young. Abego bari bafite. This one was still fading. Sema nini? Hallelujah. Nabanga abantu bose. And I took them down. Mbigize leta. We went in the Turasenga. place of isolation and prayed. Isenga wari wafashwe mbere. I was the one who was comforted. I was the one filled with the Spirit. Asanga umwuka And I prayed the Spirit over them. All of them were filled of the Spirit of God. All of them were filled of the Spirit of God. Ukuru cyangwa cyaka mu miwunda. And the fire went out through our village. Urungano rwacu bose imihanda yose irafata. All our generation and villages were caught by the fire of God. Basibavuga amayango yose. The trumpets were blown by whole everywhere. Amashoro turatarama amashoro. We prayed nights and nights. Wani munsi ndazibagirwa mu buzima bwe. That's the day I will never forget in my life. Munsi nakiriwe imbabazi. The day I received the message of God. Munsi nakiriwe imbabazi. I received the message of God. Sema nini? Hallelujah. Ubuhamya. The testimony. Original. The original testimony. Babakiriwe Yesu As Kristo. people who received Jesus. Bakiriwe imbabazi. When you receive the message of God, Ugenda imbabazi zima. walk with the message of God. Ugenda munsi y'ababanyi. Walk with the day you are Ugenda munsi y'abayobozi. Walk with the day you left sin. Ugenda munsi. Walk with the day. Pawulo yavuze mu gice cya Yona. Apostle Paul spoke in Abavuga Kristo neza. everyone in Christ Jesus. Ateka They basatira. will never be condemned. Bavuga itegeko ry'umwuka The w'Imana. law of the Spirit Ngo ry'abantu. to deliver them, Ry'abantu. deliver them Itegeko ry'icyaha. out of the law of sin and death. Urukundo rw'icyaha nicyo kikibategeka. Now that sin can never control them. Iyo batubonye. When they see it, Baza babitegeka. they command. Bavuga ngo mva mu mutima. They say, get out of my house. Mva mu mutima. Get out of my house. Mva mu mubiri. Get out of my Mva body. mu ruhande rwawe. Get out beside me. Abo ngabo. Those kind of people. Babanganywe na They Kristo. were crucified with Jesus. Icyo Pawulo yavuze. That's what Apostle Paul said. Nabo n'abanganywe He na said, Kristo. I was crucified with Christ. None niba kuvuga. Nevertheless I live, but I live of Christ. I am not the one living. Njyewe narapfuye. I died. Hari Kristo muri Christ jye. lives inside me. Kristo niwe wasize. Christ was resurrected. None niwe uriho muri jye. He lives in me. Kuko twavanye nawe. We got together Turemeranywa kuba abazima nawe. and we just to be alive together. Kuzi rero ndahange. Therefore I am crucified in the world. Kuzi rero The ndapfuye. things of the world are dead. Icyaha ndapfuye. To the sin I'm dead. Semane. Amen. Semanira. Hallelujah. Abakiri imbabazi z'Imana. People who receive the message of God, Ni abantu bameze nk'itumba imbere y'icyaha. they are like corpse before sin. Ni abantu babambwe imbere y'icyaha. They were crucified on the sin. Aba baravuga ngo ndabambwe. Now Apostle Paul said, I am crucified. Ngo n'inzira nabyo birabambwe. And things of the world is as well crucified. Iyo biri nabyo bizabitegeka. Wherever it is, it can be commanded. Icyaha gifite ugitegeka. Sin has somebody who can order it and command it. Gifite umwami wacyo. It
about the message of God, ariko Dawudi David. Dawudi yakazama mu imbabazi zawe zirangose And he said, your mercy surrounds me. imbabazi zawe Your zirangose mercy surrounds me. niba ari umwana kisi yasomye That's what Dawudi yakazama mu imbabazi zawe zirangose that David wrote and said, your mercy is everlasting. tekereje uburyo nacumuye And when I thought about how tekereje ibyaha the nakoze sin and things I did, uba warambuyeho you could have gone far away from me. You could have left me. ariko imbabazi zawe I know of your mercy. It is forevermore. yesu yigeze kutubwira bibiliya Jesus told it to them. arabwira imbabazi And he told them about it. arabwira ngo umuntu nacumura akarengana Wasn't it the sin 7 times? imara mirongo irindwi Times 70. Times 70. karindwi na mirongo irindwi 7 times 70. 490. ku munsi uzoba ari umuntu naza kugusaba imbabazi akagucumuraho akageza inshuro 470 nagucumuraho nakwaka imbabazi umubabare If a person sins to you just one day, 490 times, the Bible says, forgive you. Can you do it? Can you do it? That's really hard. amasaha 18 In 12 hours cyangwa or 20 24 hours of a day. ngucumureho And I sin against you inshuro 70 na 90 490 times in 24 hours. kakubwira ngo mbabarira And I say, forgive me, brother. papa be Papa Bella, forgive me. Forgive me, man. kageze inshuro And 490 I get to get to you 490 wowe times. ugize ufite imbabazi Can you still have that mercy? wowe ugize Can you still have that mercy? bavuga ngo yamenyereye wamenyereye People that say now you are doing it intentionally. namubwira ngo kuransoma mu mutwe Are you reading me in my mind? That's what some people would say. Are you trying to tempt me? kurangenisha Are you playing with me here? kamukubita And urushinge then you slap him and you walk away. ariko yesu But Jesus, yes Jesus, yaratubabara He forgave us. izo turoze All those times. sema amen Amen. wakiri isomama The one who received that mercy, isomama the one who saw that mercy, uone ufite ubuhamya he has a testimony. uone uwakisi He is a prophet Jesus. uone umukristo He is a Christian ufite ubuhamya that has a testimony wakisi of prophet Jesus. mu mbabazi In the mercies, habamo ibintu bitatu there's 3 things. ikintu cya mbere mu mbabazi The first thing is in mercy, kiba mu mbabazi that is in mercy. kugira ngo wakire imbabazi In order for you to receive the mercies of God, kugira ngo wakire kristo in order for you to receive Jesus Christ, ni ukumenya amakuru ye it is to know His word or His history, whatever. ni ukumenya ibyanditswe It is to know the scripture, the word. namba 1 That's number 1 thing. kugira ngo usingire imbabazi In order for you to receive the mercies of God, ni uko ufite aya makuru you gotta know this story. udafite aya makuru If you don't have this information, utumva aya makuru if you don't hear this information, ntigeze agira ntigeze yakira the imbabazi one who didn't have it, he didn't receive the mercy. nta n'ubuhamya si uwa kristo Nor is there testimony. yesu aravuga That's what Jesus said. bibiri iravuga ngo wakire uwo mwana The one who receives that son, bazaba yakira ibintu you will be receiving life. uwo mwana ari Who is that son? ntaba muri afurika y'epfo He doesn't live in South Africa. uwo naje no muri isirayeli He's tumusanga not in Israel. dusanga yesu You will never find Jesus there. dusanga ko kana You yesu will never find that son. dusanga yesu You kristo will never find Jesus there. bari mu majyaruguru mu majyepfo He's not in the north or south. bari mu bazungu He's cyangwa mu not in majyepfo white or black. ari mu ijambo He rye is in His word. ari mu ijambo rye He is in His word. wakire uwo mwana The one who receives the son. nusoma The bibiliya one who reads the Bible. nusoma ijambo The rye one who reads the word of God. ubu abamuno He lives in here. ufite aya makuru The one who has this information. yumva wese The one who reads
downloading the testimony. twakira guhinduka We're downloading the change. twamara tukazatanga And then we give the testimony out. sema Hallelujah. Praise the Lord. The second thing in the verses, kumvira it is obedience. Obedience. iyo twumvira When we obey God, twumvira ibyanditswe when we obey His iyo word, twumvira bibiliya when we obey the Bible, tuzaduhwanwa we are equivalent. tuzadutsindishirizwa We get to be conquerors or overcomers, tugahinduka abakiriya and we become righteous people. Obedience is what gives you righteousness. And every person who disobeys can never be righteous. And disobeying children or child, it's hard for him to obey. To obey means righteousness. The one who doesn't listen, he doesn't obey. He is called the vagabond. A vagabond. It's called a stubborn boy. A vagabond, whatever. A person or a son who does not obey, he does things which can never be done. niba azaba umukirane azayitwa ukirane That's why he's called a wicked one. kandi icyo yesu yaje kudukiza And that what Jesus came to save us from, yaje kudukiza ibintu bitatu came to save us from three things. icya mbere ni icyitwa icyaha The first is what we call sin. ubwo ni ubugome bwo kugomera imana That is the alienation between us and God gukomora kuri aba that we take from Adam. yaje kudukiza ukirane He came to take us away unrighteousness. kutumvira Disobedience. nicyo cyazanye kristo That's why Cain brought Jesus. ukristo utazamuviraho A person who, a member of the church does not obey, tarakizwa he is not saved. kuko wakijijwe Because the one who is saved, agomba kuba yuzuye he's going to be beaten muri buri bice bitatu in these three things. icyaha cy'inkomoko The heir of sin, kugomera imana the inheritance of sin, icya kabiri ni ukukiranirwa the second unrighteousness, kutumvira disobedience. kuba umukiranirwa Disobedience to be yaje a kuduhanira gukiranirwa He came to make us righteous. icya gatatu And the third, ni ibicumuro it is transgression. yatuzaniye umwuka wo kutweza He came with His Spirit to cleanse us. n'indakara mu kanya gato If n'indakara mu kanya I gato get lost in a very few moments, mfuka we yakubwire ngo the Holy Spirit wagiye mu kibazo cy'inzuzi you walked wrong. You went in a very wrong place. kandi warajijutse And you are wise. none ngaruka Therefore come back. kandi umugaruka Let me, and he brings bavuga ku up. mwanya w'abantu Say, God forgive me. nari ndaka I was led astray. kuko umwana ushimwe ko ndavuze nabi He said, God, thank you that I didn't speak bad and out of anger. uburakari ni ahantu y'ubujiji Anger is foolishness. ni sifase y'ubujiji It's an area of foolishness. sema amen Amen. iyo hazaba kwibona That's where it becomes pride. ya ndirimbo mwaririmbye Somewhere you sang Rose Mwando. yavuze ibintu nka bitatu He said three things. yavuze majivuno Spoke about pride. majivuno ni kimunyamure What is pride? If you remember right. niko mbibona ubwirasi ubwibone ubwirasi maringo urenga ku bandi To be prideful. iyo umuntu agira uburakari bwa shitani When a person has the anger of the devil, narabwiye ko imana yangirije uburakari told you that God delivered me from anger. mwabona ko nzana amaseka gusa ngabura kwa mwana Don't you see that I always laugh? nakazakarindira amezi atatu ni rimwe nagaje amezi atatu I was angry for 3 months. One time. ariko nakazata 3 months. tekereza aho urakari ukageza amezi atatu Imagine getting angry for one thing and you spend 3 months. singa nari burakari ariko yesu And then Jesus was merciful to me. sema amen Amen. sema amen Amen. sema amen Amen. uzamubona ngira akari Do you see me? Amen. Amen. sema amen Hallelujah. uburakari Therefore, anger
rwose wakundeke can never control people. Why? kuko Because wumva ijambo ry'Imana I hear the word of God. iyo wumvira ijambo When ry'Imana you listen the word of God, haribweza gukiranuka it gives you righteousness. iyo utumvira ijambo ry'Imana When you don't listen to the word of God, ntusukiranuka you don't get righteous. You ntiwakumvira so can't listen to your father. ntiwakumvira You nyoko can't listen to your mother. ntiwakumvira abantu You can't listen to any people. usura umuntu uteye You become another kind of kandi person. wakundira yesu yavuze Like the one Jesus tuba said. bwiza ahubwo ngo hariho umwami mutubaha Imana tubahe n'abantu Like the king who was not obeying God, no people. abantu bose batumva ijambo ry'Imana Every person who do not obey and listen to the word of God. abatumva ijambo ry'Imana People who do not listen to the word of God. abatanyumvira People who do not obey. tibo kwakira imbabazi They z'Imana cannot receive the message of God. ntibashobora kugira ubuhamya Really hard for them to get a testimony kubera ko batazamumvira because they don't listen to it. utumvira n'abasoza If you gukiranuka don't obey, you can't be righteous. usoza gukiranuka no kumvira You fulfill righteousness when you obey. usoza gukoresha gusingira Those things they give us to capture, imbabazi z'Imana receive the message of God. imbabazi z'Imana rero The iyo message of zizimo God when therefore comes over us. asayitwa umwizerwa All the faithful person, warizera he believes. ubona umwizera Imana He believes in God. agaciro akitwa umukiranutsi And he's called a righteous person. ubona umukiranutsi w'Imana He is a righteous of God. niho azanezeza Imana That's when he pleases God. nakira ijambo ry'Imana Receive the word of God. God bless you. tubaremerezaho ku mugoroba We'll continue in the evening. Imana ibagire neza God bless you. Imana ibahe umugisha God bless you. ubashe kugira ubuhamya So you can have a testimony. kugira ubuhamya Have a testimony. ubuhamya bugaragaza kwakira imbabazi Testimony shows receive the message of God. imbabazi z'Imana zivamo kumva ijambo ry'Imana Message of God we get listening to the word of God. biduhesha kwizera It gives us faith. abizeye nibo bapfanye na Kristo Those who believe that with Jesus bahuye Christ, n'urupfu rwa Kristo mu kwizera therefore we died in front with Christ by bapfanye faith. na Kristo mu kwizera We died with Christ by faith. tukasukana nawe mu kwizera Raised him by faith. tukamwumva tukamwumvira And we hear him and obey him. tukaba abakiranutsi And we become righteous. isoko dukora zose All of that we tukaba do. abakiranutsi And we become righteous. tukaba dufite ubuhamya And we got a testimony ko twavuye mu busa that we came out of sin turi mu bugingo and we are in life. twavuye mu rupfu We came out of death turi mu bugingo and we are in eternity. We twavuye kwa came Satani out of Satan. turi kwa Yesu We are Kristo for the Jesus. nakira ijambo See ry'Imana God's glory. Ivase Stand gusenga up as we pray. ivase gusenga umugoroba turakomeza turaza ku isoko